Mana yaxshi endi, ne? Yig'ilamiz bit endi mana. Rail bratishka mana bunda. Ilgizar abay. Anvar abay mana yana bular endi krutlar, biz bit endi bunda ne? Zubchagini qilargina bular garajskilar keldi. Bular endi aftar. Çok jarmanylar ki bergashindi. Masa bizni ne? Starshina. Здоровье. Masa Главбох. Don Corleone. Mana shulay. Biz endi g'alatga kirdik, atmasda bir martaba yig'ilib. Alhamdulillah. G'ala ol yigitlar ishlayishib, biz Allohga shukr pulofni oshirdik. Yorta posta sirayimizda gipildatib birni ketirib sağlar. Yorta olsayozda gipildatib birni ketirib sağlar. Men bularga bilasizlar aytdim. Aytdim, bizlar shoshlik tashiydik. Bu siz tuturib birgash aytdim, shoshlik yoshlar o'rin qolmadi. Shoshlik zakab aytdi. Yotishlarma bo'lsa я вытягиваю endi ol uyatda kelmadi, потому что крылья проиграли. O'xshab janalar kiladi bek endi. Advara bu yağmalı etkensin sen. Avruda turganda yürüyün. Avruda turganda qiyar aşıydı. Bunda qiyar yo'q. Qiyar qiyar. Mayma qiyar. Плюс минус 30 кило. Он плюс много будет, они вот. Я ничего кило. Ben bugün yeten bastan güzel. Ben kola izlemiş oldum ben. 90 yeri izleyip o bu da bu da daha yatırdım. Uyanıkla takılaşanda Simetran. Böyle şey ibadet mi kızı? Paranın ismini de. Ben kanıt bana. Avrupa'ya uyum yapma. paranı yazıyorlar mı? Apkilde refet alır. Şey apkilde. Yaptım. Bunun açtığımız olduğumuz zaman neydi? Buldum. Erkek olmuyor. Şimdi gelmiyor öyle şey. Çıkarık. Yok biz salağa başında. Salağa biraz. İlhağına iptal verdim. Kan primo ini. Ini Instagram'da mı? Yok ben bana mega koyayım. Grupta ona mega. Ama yaramı bitindir. Şahsiye vermedi. Gruplara gibi. Bu men Rasif. Mana Hazrat o'zimiz şey o'tira. Şeytanni alhamdulillah. Mana bugun Avstriyada shunday qiyala degan shu qaynoqda bu şeyni? İlem. Majid ketni oldim. Rasında. Maşallah. Hayır. O'tamni şey bo'lgan. Qozog'istonda qayni? Mana hali şeyda yaxshi. Bunda qisa. Javit abi mana sen kelmading. Mana bizdan shafiymiz. Ko'rsat mana buni. Bütün akşam izinsiz geçen akşam. Seni boş kalçım gitmem. Atışta kapşak varayım da. Anvar abi oshlarimiz tamli bo'lsin. Tovushlar da kelmay Ilgizar bilan ikki soat o'tiralar. O'roqdan qaytganlarmi? Yara. Senin qo'lingni lagan, o'rab o'ylagan. Anvar abi. İslam Hazreti ibardi mani o'tirgan mana. Yok kecha oldu ibardi. Sen qaramading?
Sen ayı vermedin? Ben kendime Katarga söyledim. Yok, lişten ayı vergen. Lişten yok. Bir yigit, Tatar yigiti. Ne ekan? Qizni algan da, anilar bilan tanishtirib olib kelgan ekan iyini. Hozir qizingda ayol shangina kirganda sapagan solarga deb iylganda jil chiqqan. Tovush bilan chiqqan, yaxshi bo'lib chiqqan edi. Hozir endi bunda so'zni kerak gapirga kerak bo'taymi? Telefonda boshini ko'targanda masala deb aytgan. Ayta, "O, lustraga shaba qibatli deydi." Yigitning babasi bosib turadi. Ali zalga kirsa bosib turadi. Bu anekdotni söyledi. İshakov do'st. Hazrat anekdotni söyledi. Hazrat просто прокомментировал. Kişi bakalım. Ben bir kalkıp aşağıdım da bunun aşağıdan Partizan. Kırıp koydu. kırıp koyarsan bunu şey anıtı olur. Animete jip koy. Buna o kataya gazında kalgan esin yani. Narsa xalq ko'p edimi? Sabr qilib. Sabr qilib xalq ko'p edimi? G'ala oldan kimlarga gidersin sabr qilib. Вообще kimlarni ko'rasiz bizning avlodlar? Sana sabırdan? Da. Şavkat Abay, Abay, Lutfullah? Abdullah. Ani gidirmadilar. O öğreticiler. Qayasın? Demek yazdım. Bunday sabırga jekin avaşni bazar kirasın da nali o'g'rasin, kirib turasın kafe ali. Şavkat Abay Agar mana 6 kishi bo'lsak, narxlay o'tiramiz. Agar ko'p bo'lsa, masalalarni sari narxlay o'tiribdi. Unda yer ishlatib sizlarga. И чайник. Да, сюда дай еще, пожалуйста. Да, кипяток у нас заварка есть. Ну, Рафхата, всем молодец. Aytdi shularni Ramilni ko'rgan ekan, u Peterburgda yashaydi. Obrida yirgan. Молодец. Молодец. sırada Men bundan neni ko'rganim, sizning gazetingiz axir Ramil, boshqa Ramil. Rifatmi? Reis bilen. Rıfkat. Vali Rustam reisi kim? Ha, ayye. Banditlar, bizning banditlar. Olmadı. İstemek şey olmayı. Alar grupta yok. Ha, grupta yok. Bilmayman, gruppaga mana olag'iz, unda gruppaga administrator kerakmi bu? Gayriler. Ha? Aytam, tatar gale olmadı. Abdullah Bekir. Kısılıq. Ana starısı kir edi. Kir. Kısıl bunlar. Assalamu alaikum. Jita kir.
Sıyasın. Ben zaten o. Anda kirek mi? İmsak. Onda yumuşak. Aker. Один плов дай сюда. Пол порции сюда. Как обычно. Как обычно, пол порции. Mana sen прямой прямой эфирда. Avuldaşlarga selam toptu. Assalomu alaykum degan. Avuldaşlar. Da mana Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Baronuzga da kek zor selamlar. Selamlar. Kişilerinden, yigitlerinden. Sesol, Yaşar'ga, birge bulurlar. Lakalar nasip etsin. Nasıl da yapsın etsin. Abdullah abi nega siz xalq azizda söyleyiz? Nega? Sabır kadar. Nega olib kelmadingiz? Mana bu. Bu işe bitti. Siz aytdingiz biz shu yig'ilamiz hozir. Baka işler var. Seçtim. Intiharaga kelib chiqadimi? Aytdim. Shaharga boramdi. Aytam Samarqandga ham yo'q deb Portugal shahar. Qo'shanlarda o'z. Sarı Portugalga shaharga kelib boramdi. Stare poxi? Sarı Portugalga. Yaratuvligimda. O bütün yarataş ayarga. Bunlara koşu kızım. Gel. Orada zaymaydım mı? Atlarla başım aşağı yattı. Uzun lira değil mi? Yani taş aşağısı gidelim. Давай aşağı sal aşağısı gidelim. Первый, второй сал değil. Apple olsan sal. Bilesinde ne sen şartırlar? Hayır, bu masalaya başla. Yok benim başka şey. O ekmekler geleyim de. Tamam bir. Yaş kanka. Mana kimga kerak bu yerda bor. Sovuq qo'yapti mana. Sulke. Bu quruq sulka bilan. Bundan başar maşına koyurlar. Elinden yiyirekler. Biz kelganda bor. Bundan girdim de. Ay, nisudim. İş yiyorlar. Şortkandan işte. Mana rayonning ideyasi, biz kechrak yilga можем bunda. Kaçan? Jimba permet kechrak. Mana u. Bunda xalq bo'lmaydi. Yo'q, davayimiz normalniy yasaymiz bir kunni. Bundan it olamiz. Chopqolaymiz. Mashik ketunda shoshlik kambusda o'rin bor bizning. O'zimiz yasaymiz shoshlik. Yo'q, biz nega jedi mojik shoshlik yasamaslik so'ray. Bırak yurga. Ha? Aldara paşitli koyusu olsa uçurum çıkarlandı. Sen maşitte bizim yani maşittege mesela kıyım todur bekersin. Şuraliga bilsem maşittege koyar. Ana, maçtıraya ulanır. Kabar deniz sınavlar. Свежий сınavlar da burgerlerde kızdıran bu tine spesiyete İsrail sınavına koyar. Kabarda yıllar böyle oturma. Ne diyeyim, çamaşır ödeyip klibe taratırlar. Aldın asıraya ulanır. Men de Kafkazga so'zib ketdim. Karashayevlar bitimdan da. Bilib oldilar. Kalifrovkadan kelarlarda qishlar. Mulla, men ham kelishga mulla bitim. Mulla, shiram. Boshli. Bizlar olib kelar, ovul ipiye, ayran. Keja alarda sarnyak, sariqqan anay. Sariq kutuvi yonda bir 200 bosh, 300 bosh sariq. Kejalarni akilar birey deydilardi. Kejaning suyalarda falga yeri rulum bilan. Tuzlularda falga g'achalarda o'sha qaratolar. Shunda tetilib o'sha falga shunda. O'shaqda. Bir narsa o'zining moyishi, o'zining so'gishi bulut etgan. Абдулхая, на следующую пятницу на 8 мне сделай, пожалуйста.
Трубу выпили. Только по половине тепло. Мен енді раменде шақырғайында. Шевітмен ақсы. Ойне? Бөлімі болғаштағы рамен деген нешік деп оңаздыр адам. Yakın dostlar inanır. Өзіне қажырау бәйкен бөлімі дейді. Тоқта, өзі қарамын екен. Өзі қарамын екен. Бұнда яза. Өзіңе біліңді деген. Бөлімі яза. Бұлда бөлімі деген әйелі бір тасик баран келді дейді. Біздің мәшеттің йұртында, Абдулла бен, мына елдослар ва елдер камбус жасадылар. Мына бұл стенадан алып, мына бұл бағанадан әзәкті кейлек. И ұзынлығы почти шошына қайтып бар еді. Әй, бар, шошына. Екі қазан тұра ішінде. Мангалында шында кіртіп қойып бұл ашты. Мангал біздің раздвижной. Вытяжкасы да бар. Стәлі де бар. Екінші жұмға қалдықты сондаған отырып. Бір ұзақ қонақ керек. Мен қайтып жүрсем келемін де. Абет қазанға. Сен қазанға кімде келесің бе? Жоқ енді. Әлі. Керізде. Шатынаға. Қайтымады. Сен қазанға кіші келесің сен? Қалай? Ілесау білен. Райсан білен? Ілесау білен. Біздің Карим білен? Нәрсе айтасың? Ремонт. Покрасты матрасты. Жақсы. Рауль Малайында. Раульда. Оңладым, шуңа да шылар ма? Ол кім соңында? Ол блогер? Блогер. Мен қараймын бәләнсілер. Назар барамда, бітәлерге көзіп қалған бар. Шутник бана ол? Короткометражкалар снимайды. 600 мың подписчик. Сын ярар блогер 600 мың подписчик. Оның бұнысы бар мısın? Şunu ağlayın şular bilen. Şu 600 подписчик bilen. Huawei telefon reklamı kliplerinde. Şu kliplerden yakışak yüreğinde var. Neydi? Kışında 200 мың тұрады міне. Просто мелкімне тейбәріге, не бір реклама. Yazamın arası. Yazamın Raul, менің ішке алған братан. Блогерім. Помощник блогер. Гемлар бар екен, гемлар. Кімге оқыған соң? Мұнда Самарда бір Аэропортта. Анда кім болып үшін? Ойна беріңдер да? Не эшлемейм. Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать. Şey yok işte. Надя демейін. Братишка дай. Şeydik берем. Өзі кірген ыңғайына бүйартып пашка тұшын салып қойды өзіне. Татарин, Татарин долго не мог найти работу по душе и решил открыть свою собственную клинику. На здание вывесил вывеску. Вылечит недуг 5000 рублей. Если не получится, вернем вам 10 000. Проходящий мимо еврей решил воспользоваться этим и поднять на этом деньги. Здравствуйте. Я не знаю, что случилось. Я потерял вкус к еде. Все теперь одинаково безвкусное. Сестра, принесите, пожалуйста, упаковку номер 22 с сиропом и дайте его пациенту, сказал Татарин. Так, пожалуйста, откройте рот. Фу, это же бензин. Поздравляю, вы снова получаете вкус с вас 5000 рублей. Еврей ужасно разозлился, но оплатил все, однако через несколько дней вернулся в клинику. Здравствуйте, я потерял... Мен не істен бар, мен мұның уколынан келіп отырам.
Hürmetli neler avuldaşlar, mana bu anekdotni yezrat eshitgan ham endi men. Bunlardan kilamen o'quvimdan. Lo'yiga so'laganda tag'ib harakat qilar endi. Yo'q. Qiziq o'qali. Сестра, принесите, пожалуйста, упаковку номер 22 сиропа, видайте его пациенту, сказал Кударин. Но в этой упаковке же бензин, сказал еврей. Поздравляю, вы восстановили память, с вас 5000 рублей еще. Еще более расстроенный еврей заплатил, но через пару дней снова решил отыграться. Здравствуйте, я потерял зрение, пожалуйста, помогите мне. Мне очень жаль, но тут мы бессильные. Тут вот ваши 10 тысяч, но здесь только 5. Поздравляю, вы восстановили зрение, с вас еще 5 тысяч. Не пытайтесь обмануть татар, себе дороже. Qadrli Zulfiya apa, tatar tili o'qituvchisi. Mana bu malayni nega siz berib chiqarmadingiz so'radi. O'qig'ini da bilmaydi. Zulfiya apa bunda g'ayib etti. Bunda. Gilyapan g'ayibni. Urush so'ratman. Gilyapan mı? Yara Gilyapa g'ayib. Хороший, mana hakikaten men школда o'qiganda men mana bularning nizasida, bularning тем более sizning тоже. Mana bularning klasi eng bandit klasi deymi. Bular endi so'g'ishmasalarmi? Bular birisining kisasida alla magniy farqladi. Alla patronlar olib kelmasalar bular. Tartu bularda endi qaravuzim. Yılı bilen sonunda yürüsüz kişiler var. Bir parti başka yıkar. Eşekler edin. İlişkiler normal mi? Nesi güzel erkek. Allah söyledi kızlar. Allah söyledi bizdeki çiçekler. Hadi hazır bir ayet. Rail только конфетки должна ебать. Конечно, да. Yaratmamış konfet. Abdullah Bey'e de bir konfet kaldırırız şimdi. Yok, ben şöyle bekledim. Bu niga. Я личного пользования кадра альбом Короче, 22 минут yazgan endi уже. Но bir ana xatlik bir 20 minut o'tirgan bo'lsa endi. Ana Abdullah Bey kelgandan tutinmaydi bu yozdi. Ana o qizlar xit ko'rinmaydi. Прямой туда? Для личного, разумею. Abdullah var. Hiç koyarım. Обещал же говорить было. Bana bir telefonda var ya, bana ne karar. Evet, gece kimdir geldi. Buğalteriyle проверкадан geldi. Kızından ayu. Peki. Записывающий. Aradınız mı bunu? Aradınız mı? Телевизордан bir kanal klipler. Контрабанда деп нені. Авторучка. Соны записывающий не білен. И Китайдан кімдір заказал. Тігіне перехватили. И тігіне срок шеперге дутил ма. За то, что приобретает чужие деге. Записывающий. Anda puro kremli. Записывающий. Вопрос. Ты медвежонок кегана ним? Бажанlık mı tutuyorsun? Televizyon. Son senin başına da kışırıp ya. Dur bir şey tekrar. Abdullah Bey'e منتخب وين دايما. Net منتخب وين. Tatarlar bu şeyini, tataların yüksekliğini. Ake. Налепил вас. Воды налей, пожалуйста, кипяток. Кипяток. Мама. Ашуланма. Yolunda suyu böyle. Bunda niye bilen kitrap koysa yaxşı bola, bunda da rozetki var. Yarar, netik. O'zimizga bir ron qarag'aymiz, yaxshi o'tirg'aymiz.
Buna kelip oturga bolmayın. Может, neden sıra? Dimka'dan ikinci etajdan sıra. Anora sen neni bilesin mi? Baltaşların, ağaçları bilesin mi? Yok endi ağaçını bilesin mi? Babron bilesin mi? Bir kun şamalarında bisetkini yasak, jiriga döp, bisetkini işini tiregagine. Fiş baranda. O. Nasıl gerek? Aytам, qozondan olsam, Marjovka bilen kesesin, lobzik. Kısaca bunun bisetki sayı biz galyalar sayımız ama. Tege olacak. 24 kişisi. Anda pişi var, samovarı var, masam benim. Endi remote yasamasam da oturup bulayından da isteme yaxşı. Endi Kulturlar nersege vaqtlari var. işten sen nane yasasın. Yani devre ödesem öderim. Urete akıllı. Şatır yasatalar, ribut yasatalar inlekin ne? Anlara bunu yasaqaş. Allah. Bizde kirib otursak yaxshi bo'ladi. Hali operatsiyasi qilgandan so'ng chiqib kelib sariq oshotga falan yo'qdilar. Yo'q. Siz oshota bilmaysiz sariqni. Çok güzel niye? Yine takılıyor. Gel buldu bu. Biz bu kimga? Bir şey yapalım. Nasıl dia tahu kan? Anvara bu oturgan lapsın mavhati oyunu çıkıyor. Miniatür. Lapını kadar. Kinadan konusu. YouTube'ga çıkarıyor bu. Yala kerak mi? Yala paketler.